ده 115 سال نفبر 1881 و 1996 ده پتر 150,000 زاروکن جواکن گلی رسن کندی جمالباتن وان هاتبون جدا کرن و ده خوندنگهن کاتولیکان دا هاتبون دانین گلک جوانان راستی برسه لی خستنی و زیدگاوین سکسی جی دبون کمیسیونا راستی و لحف هاتن یا کانادا او تاوان به جنوسایدا کلتوری بناف کرد بری چند سالان جی گورن گلکا جوانا هاتن ودیتن نها مزنا اولداری کاتولیکان پاپ فرانسیس پناسینی بوی تاوان دکاو دا خوازا لی خوشبونی جی خلکی رسنو خودی وان زاروکان دکان افچه واتای دده به مرا چتو وانی سروک مالا کردی لتورنتو که چتو دم باش پسیاره ما یکی او يعني جباري بسيارة خوان بكن زانيارين بتر تهانا لسيرفي ديرو كاتحلتو بينار المرة هاف بار بكي باري ام بسيارة غرينجيا في داخوازا اللي بغني بكن يا باب دم باش جورا هميان جي فرماندي ورا جي ام سردانه مخفف شي ناوي دينا سردانه توبكرنا بو تاوانكي جنسايد كولتوري جراد بيجن كندا چونکی اوزارکان همی جدا کردن بربونه وان جهان دا مالبات خود جدا کردن جبر که زمان و چندی گله بینگه جه کانادا بقتنجی کتره خود. بله باشه چندی گرنگا کوپاب دا خوازه لیبورینی بکار جخال که رسانی کانادا و اره پشتی دا خوازه لیبورینی وی چه با؟ بله طبیعی او لیبوردنی پاپ وکی لیدر مزنترین اول دنیای و گلی بدسلاترین گلی دنیای واقعی که پر مزن هست اوجی کو خیال کرد کو کنیسه تامباره و نبتنه کنیسه دولت کانادا جیوی دمیده تامبار بود چونکی لعالی دارایی پیشگیری آوان مکتبان دکت یعنی پیشگیری کنیسه دکت لحیل دارایی دا و او مکتبانه بین الوکرن و او تاوانان نادا بوچه کرن لبردن اقوى ودي كت حكومة كندا انها دعوة لبردن تقريبا قال بنجا جهة كندا او جي بيشتوي دوسي دن دي بيبكرن اشتا قال جهة نها تبكرن عبدالساني كونكوجي هنا الجهة جداية كندا نها تبكرن نها ابيا سر حكومة كندا فرز بكك وبناجي بي ودال يكولين باشا يعني اگر حكومتها كندي بيتنو دخازا ليبورني بكاتن اوجي لقالي كندي ودكن خطاي خويا انا بتني خطاي كنيسه بيغمان خطاي حكومه الكنديه شوفي نبتني كنيسه في حكومه كندا بيت دميدا وفي موجود عاليه داري عاليه مالي تشجيري وان كنيسان ذكرنا وان جهان قالي كندي ببوركا كيتشاتنو از بحث قالي كندي ديكم از زانم تاغوتكو حكومتا كندي خو بربرسيار دي بينام لي قالي كندي قشتي خلكي كندا قشتي بله يعني كنيسه تمام بردك يعني اوجي دبين الخطايا وان جتي دايا ابيكو غريدا بي كنيسه دون قال لك راحت او انسان كاثوليك لا باش كندا اوجي قرانين راسي كندا قالك هو شرمزار دبينن همبري وان تاوانا و تشكي هاتنا فوق والأخذ اللي بودن جويرة تشكي أو برينا سارش كم نبر وكيدن أبيك فرق كاثوليك أما بيستيا قالك جهان دا هست بشرمزاريت كم أو تاوانا بدأت نيسيوانا كاكي تشاتو بسيارة داوي رخصتياوا مالا كرد لتورنتو ولكندا چد بيجا باورياوي تشي لسيرفي پیش هاتی و چاوا پیوندیدار دکه به پیش هاتین يعني رودانين نخوشين بسري كردان تين بله هم وكي مالا كرد جرياده هم اكبر باشه قال بنجه هنا قال بنجه جهه كندا و اردم هم دانشتان دانا سربي مسئله ده چونكي هم كردن هم دزانن واقعي جنسايد چيه فرحاتي سري مدى لما خابن هم وكي كرد تس دواء اللي بردن لمن ناكل طيبتي دواء اللي بردن اللي قال يمي ازدي ناكل يهيلين اللي ترى قول مسلمانان عند خازن اوکی دریک بکری بود او نامه بوانجی بچید روزک دا خازیه لبردن بری هر کسی لملات می ازدیب کن
وهو قص قتل عام لزبيان كرن او جي لبنيرن فوق شوان هارتا بر لبردنيا خاص قال بنجديه كندا بله او جي او نمونيه ببين وجدان يوم تشك بهجت او جي دوا لبردن اللي قال ميز چتو وانی سروکی مالا کرد لتورنتو کەنەدا ئەم گەلکی سوپاسیەتت کرد. مظبوط